Ömürde kimdir biri üçün nasip kılat, kimdir biri üçün nasip kılbagan, Allah'tın çakırı olgan, labbayk Allahümme labbayk dep, oşol ıyık Kabaga bolgon sapar Allah Taalam kutlu, bereketli kılgan bolsun. Bizge dagın Allah'ım jardan bergin. Hudaý Taalam bizdi oşol sooptordu özüň daýadagan sooptorgo bizge dagın nasip kılgın. Bizge jeňildi kılgın dep Hudaýdan suranaly urmatly bir tugandar. Askarbek ustazım bilen Umraga jönödük. Ustaz Allah sizden razı olsun. Maka uyup aябай жакшы күндөрдө жөнөдүк. Bir batayır koyunuz. Rajab ayı Cuma günü ketip bartabыз. Allah Taalam jolumuza жол берсин, аман эсен жетип алалы. Hudaý Taalam razı bolgan amalдар atkar kesip bargana bolsun. Assalamu aleykum. Allahu ekber. Maka cemaatimiz. Smoke detection is prohibited by the Saudi law. Mobile phones, wireless devices, and radios must be switched off throughout the flight as they may interfere with the aircraft. Or your hand baggage is placed under the seat in front of you or in the overhead compartment. Kindly exercise caution to avoid falling of items. Thank you. Hoş geldiniz der. Assalamu aleykum. Aleykümselam. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu aleykum. Allah oşantip Hudaý Taalam nasip kılıp Al-Madinat Munawwara Nurdu Peygamber şahrına kirip geldik. Barınızlarga Allah Taala kutlu, bereketli kılgın bolsun sizlerge. Assalamu aleykum. Urmattуу, kadırlуу Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahrına kelgen Peygamberimizin konoktoro. Bugün Hudaý Taalam nasip kılıp mına Rajab ayında turabız. Bugün işembe күн. Hudaý buyursa tahajjud menen жаңы birinciden kadam koyup Hudaý buyursa Peygamberimizge birinci salam aytуунун алдында турабыз, босогосунда турабыз. Урматтуу bir tugandar, daha kayra aytabыз. Balkim kança atalarыбыздын эңсеп келе албаган bir жерге келип олтурабыз, ыйык жерге келип олтурабыз. Hudaý Taalam sizleri çakırıp uşul жерге kelgenge bir tavfik berdi, mümkünçülük berdi. Köp şükür keltireli. Azır emne kılabız. Birinci kirip atkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e birinci salam aytabız. Azır baştap kirgende bul jaktan babu salam dep salam berүү деген eşiginden baştaybız. Anan el köp al jerde. Kirgen mezgilde birbirimizni karap al jerde karap tura albayбыз. Al jerde emne kılabız? Мындай карасаңыздар, адамдардын салам берип аткан жерде кол көтөрүшүнө эч кереги жок. Ошол туруп эле чоң шакекче бар, мындай тоголок. Ошо чоң шакекченин тушунда пайгамбарыбыздын кабыры бар.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол чоң шакешен тушуна келгенде пайгамбарыбызга салам бергендей кылып, дуалдын артында пайгамбарыбыз турат, пайгамбарыбыз менин саламды күтүп атат дегендей жакшы бир ниет менен салам бересиздер. Тирүү адамга салам бергендей салам бересиздер. Анткени пайгамбарыбызга ким салам айтып, салават айткан болсо, дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ким мага салам жолдогон болсо, Аллах таала ошол адамдын саламын мага жеткиргенге чейин менин жанымды, рухумду денеме киргизет, анан ошол саламды мен ошондо кабыл алам дейт. Көрүңүздөр, демек бир эле бул жерде эмес, дүйнөнүн 4 бурчунда салаваттар айтылды. Тынбай, жер шар томолок шаар формасында болгон үчүн тынбай салаваттар айтылып атат пайгамбарыбызга, мындайча айтканда. Ошон үчүн биринчи пайгамбарыбызга ассаламу алейке я Расулулла деп туруп салам беребиз. Мындайча айтканда, ассаламу алейкум. Дайым эле салам айтабыз го, ошондой кылып салам айтабыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Андан кийин бир жарым мында кадам коюп туруп, Абу Бакир Сыддык пайгамбарыбыздын биринчи халифасы, пайгамбарыбыздын досу, пайгамбарыбыз менен өмүрүн бирге өткөргөн, дин жайылышына пайгамбарыбызды колдогон биринчи халифасы ким экен? Абу Бакир Сыддыкка салам беребиз. Анан дагы бир кадам, жарым кадам коюп туруп, анан Абу Бакир Сыддыктын жанында Омар ибн Хаттаб, Амирул Муъминин, мусулмандардын падышасы болгон Омар ибн Хаттабга салам айтабыз. Ал жерде көп кармабайт, ошол үчөө салам берип, анан чыгабыз. Анан дагы кийин салам бере беребиз дагы кайра кирип. Андан кийин мешитке кирип кетебиз дагы, ал жакта тахажжуд намаз. Тахажжуд дегени 2 рекет окусаңыз болот, 4 рекет окусаңыз болот. Ошолорду окуп туруп, саат 5тен канча өткөндө багамдат кирет экен. 5тен канча? 45. Ошого чейин тахажжуд окуп, витр намазыңызды окуйсуз, дуа окуйсуз, зикир тартасыз, Куран окуйсуз, Кудайдан суранып дегендей, ошо баардык ибадаттар кыла беребиз. Түшүнүктүү да? Андан кийин багамдаттын биринчи азан айткандан кийин сүннөтүн окуйбуз, 2 рекет сүннөтү, анан жамаат менен 2 рекет парздын окуйбуз. Парздан кийин туруп эмне кылабыз? Кадимкидей жаназа намазы окуйбуз. Мархумдарга деп туруп жаназа намазы окуйбуз. Тик туруп жамаат менен бирге мархумдардын жаназасын окуганга ушул имамга уюдум деп туруп Аллаху акбар дейбиз. Аллаху акбар дейбиз. Анан унутпаңыздар, ошол имам Аллаху акбар деген сайын биз дагы өзүбүз уга турганчалык тилибиз менен Аллаху акбар дешибиз керек. Эгерде унчукпай турсак, анда жаназасы толук болбой калат. Бул жаназа намазынын собу эртең көрөсүздөр, саякатка чыккан мезгилде Ухуд деген чоң тоо бар, ошончолук чоң соопко, салмагы ошончолук чоң соопко ээ боло турган ибадат. Кудай берсе, Алла таала баарыбыздын ушул зиратыбызды, ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун. Bölmelerde konservelerini köp kollanmаңыздар, суу куруп койбосун, этият болуңуздар. Анан мунун ичинде көрүп кол дарат алган жер бар. Астында даратканалар бар, туалеттер бар, астында. Эгер чоң даратка барам десеңиздер, астап чөзсөздөр туалетке. Анан жок, кол дарат алам десеңиздер, кол бутта баягы жеңил дарат. Анда мунун аркасына отуруп дарат алып, намазга кирсеңиздер болот. Мына караңыздар. Мына жашыл куполдун астында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры ошол жерде. Денеси ошол жерге коюлган. Жашыл куполду. Биз мына оң жактан кирип атканда жер карап, эмне кылабыз? Биринчи оң кадам менен баягы мечит эшигин аттап атканда оң бутту менен аттап, салават айтып барабыз. Салават айтып барып туруп, анан ошол эмеге жеткенде, анан кийин башыбызды көтөрүп туруп, кадимкидей салам айтабыз. Азыр могу жерде ошону бир меп коелук. Салават айтабыз биринчи. Ассалату вассаламу алейке я Расулуллах. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله. وحي الله. اللهم
salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. O Ceratkan Allah'ım. Allahümme affir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina tawaffana ma'al abrar. Elf elf salat ve elf selamun aleyke ya Resulullah. Elf elf salat ve elf selamun aleyke ya Habiballah. Elf elf salat ve elf selamun aleyke ya Amin vahillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi bi'aded avrak l'eşşar ve muacil bihar ve katarat l'amtar. Vaghfir lana varhamna veltuf bina ya ilahena bi kulli salat minha şehade. Neşhedü en la ilahe illallah. Neşhedü en la ilahe illallah. Neşhedü en la ilahe illallah. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. O Ceratkan Allah'ım, uşul kunga çeyin kança salavatlar aytkan bolsak, kança soob işler atkargan bolsak, Allah'ım uşul sooptordu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, anın kutman sahabalarına, en başında Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh, Ömer ibn Faruk, Amirul Müminin, Ömer ibn Hattab'a, andan keyin Osman ibn Affan, oşono ile kalgan sahabalarga, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bülösüne, andan keyinki ötüp ketken alım, oğlu zatlarının ruhlarına bağışladık ya Rabbim. Allah'ım bizden salamlarımızды, salavatlarımızды özün kabul kılgın. Allah'ım bizden ata-enelerimiz, bir tuğanlarımız kança salamlardı jönötüştü. Allah'ım oşu salamlardı Peygamberimizge aytıp geldik. Peygamberimize jetkirip geldik. Allah'ım jetkirip kör ya Rabbim. O Ceratkan Allah'ım bul dünyada Peygamberimize tatlı ümmet bolup yaşagandı. Kıyamet günde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in koşuna kılgın. Peygamberimizden şafattan bizge nasip kılgın ya Rabbim. Allah'ım uşul jerde kol jayıp turgan bizden ağalarımızdan, bir tuğanlarımızdan Allah'ım kılgan ibadatlarını, ziyaratlarını özün kabul kılgın ya Rabbim. Allah'ım basıp kelgen kadımlarga hasanat, soop, darajalar yazgın. Ketken kemçiliklerimizde, katalarımızda Allah'ım özün keçirgin ya Rabbim. O Ceratkan Allah'ım, bizden keyinki urpaktarga da uşul jerge kelişte özün nasip kılgın ya Rabbim. Allah'ım kel albay жатқан bir tuğanlarımız var, jakınlarımız var. Allah Teala'm alarga da Allah mümkünçülükleri bergin ya Rabbim. Alar da çakırıp uşul ıyık jellerge kelip Peygamberimizge salam aytıp, Peygamberimizin Allah Teala'm kıyamet günü şafaatını özün nasip kılgın ya Rabbim. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Yürüngüzler. Olgutlarına kiremiz ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de beş bakçalardan bir bakça. Bunda erteң жақсы түшүндүрөбүз. Кудай буйрса бул жерге атайы бир эмне кылып кезек алып киребиз. Ол жерде чоң шекекчени түшүнүп алып пайгамбарга салам айтып өтөрөсүздөр. Тапаңыз. Бул жер пайгамбарыбыздын бөлмөсү бул жак. Бул жак минбары экөөнүн ортосу беш бакчалардан бир бакча. Бул жерге кирген адам бешке кирген болуп дуасы кабыл болот. Азыр Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuşuna varganda çoğun şakekçi var. Nar kichine şakekçilerin aldında çoğun körünüp turат. Oşu жерге барганда толук пайгамбарча карап, Abu Bakr radıyallahu anh кадагын ошону толук менен кылып, Abu Bakr radıyallahu салам айтабыз. Андан кийин Омар ибн Хаттабка деп салам айтып анан чыгабыз. Сиздерге ким салам айт деген болсо, ошолордун аттан да салам айтышыңыздар керек. O Allah'ın elçisi sağa falançalar salam aytты деп. Тахажжуд казын айтып атат мына.
Ko'ringizlar, cho'ngshak ekan, ha? Assalomu alaykum ya Rasululloh. Salatu assalomu alaykum ya Rasululloh. Assalomu alaykum do'stlar. Xudoga xudo xolasa. Biz bilan birga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom aytib chiqdik.